Apa? Apa? Hayır gitme olmasın. Ablam enişteyin dep жатам. Kaydağı çumuş? Kızların bari açıktan kabul işlep жатышат. Men de işlep barıp акча таап келем. Айнуп кетейин, сага эмне жетип жатат? Атамын көз иштеп атабыз, Кудайга шүгүр баары жок жетишет. Кыздардын баары иштеп атат, мен дагы иштейм. Алар башка жок. Жок апа, мен керек иштейм. Адилина, жок жатам. 11, номер телефона 0700. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен сизге жаңы чалган жумуш боюнча келдим эле. Жашыңыз канчада? Жашым 17. Бизде негизи 18 жаштан эле алынат. Сизди стажировкага алабыз. Жүрүңүз анда жумушуңузду көрсөтөм. Alparam sizge akçoğum, koluma tiyse aylığım, koluma tiyse aylığım. Baba geçiriyorsun mu? Adayının sözünü hoş görüp durmayın. Ben olsa sizin diliniz çalmayın.